Zin. It's Welcome back. Okay, yeah, hey guys, welcome back to my YouTube channel. Lwazi Doug. Ndabona bana mhlanje ana introvert. Ndabona bana mhlanje suhleka mfethu yo lo. Asoyikhathi right. Asoyikhathi every time. Okay. Kupalesa guys on Instagram, palesa.salian. Hola. Senzani namhlanje? We are doing a Q&A, guys. Get to So know. we'll get to know each other. Ubani kanye? Who are you no? Kupalesa. Qala wena mfethu. Yeah. Okay, sure. So, dinner score over is Okay. Yeah. First question is, what was your first impression of me? Indole first How was impression. first impression? Ngicacise kalo indole first impression like into endayithandayo. TikTok ne, but then Type shit. Into like first video call yethu. Yini first impression yakho nami? i-first impression awundiye umbuzo wangithi i-first impression into endayithandayo endayibona kuwe that caught my attention. Mhlawumbe wangibona ukuthi lo mntana uyaphoqa. Hayi, umntana. Okay. I think sismile sakhe thanda uncuma Doug noba yabo like ungumuntu oncumayo man. Yabo. Type shit. Okay, that's good. Mna ngiqala khange yabo, I don't wanna go. Ngokubuzo give us intondoni ibio yakho Doug, like your full name, surname, type shit is away. Okay, Balisa, yeah. the age I ain't say disclose age. But Palesa, Salian, what about me? What do you do? Yafunda, Yafunda, yeah. and man, Konima. Polele. Umuntu ozipholele. Okay. Polele, guys. Okay, what always makes you smile? What always makes me smile? I think phandle kwamantombazane Yo. dlala intoni and bit. I think doing content Doug and always going live, yabo. Doing the way ndithandayo. I think yeah. Because sometimes ndinga mhlambi andikho semudini grand yabo mhlambi andikho right. Then after ndibe live mhlambi after like 20 minutes ndiku live. Bone vele yonke way be grand man. Yabo vele ndibe right. Ton. Yabo. So I think yeah. Content type shit. Okay. Valid. The business. Huh? How do you feel about me? Ndingathandi Awukwazi usitshela lokho. Ndiyafila. Dog, uyabona like how do you feel? Andiyazi that how do I feel? Awufila indlela embi kodwa. Ayondimbi. Ufila ntoni? Ndifila happy. Ufila happy ngam? Ewe, ndifila happy ukwazi. And undenza happy. So poison. What's the most attractive physical feature that someone can have? Wena? Kanye anyone? Like anyone, like Eyami feature? into oyibonayo kumuntu qofela lo le into makabe nayo. Inyanzeleko. Ewe. For example, uthi mhlambe awukwazi uma ne-cherry nenyawo ezimbi. Valid dog izandla nenyawo I think because I don't think because I know when I'm expecting to mhlawumbe ndithi boobs kanje. Nah. As always izinto ongazikhetheliyo yabo. So I would say yeah izandla nentoni man. Yabo even if izandla zakho zimbi umzekelo zami izandla zikhona but you keep them clean. Yabona uchebe ntoni ungabi ne long nails ezimdaka ntoni zonke ezawe. So izandla nenyawo very important yabo. Kuba clean actually yabo type shit. Okay. Yabo. That's good. Face izandla sibona. Sithuthi izandla zami. Hola. Sisekofile yabo. How do you feel about Ilewe East Okay. Scientifically, bathi mos ba there is more of women than men. Type shit. Soze kubekho umuntu abenendoda yakhe. Type shit. There's a happy talk. Okay. But if ndingazibeka isithembu, andifunda ngu-second or third, mandibe ngokuqala. So isithembu ayondiyimindaya. Ayondiyimindaya. What's the weirdest dream you've ever had about a girl?
A girl. And then Pupa, Mizu, I think then Chaga, the dog and Pupa and Twat. So that was twat if ever like Pupu Twat. Can you Pupu see just something? We are in that corner. Always though. Sometimes. Always mhlawumbe ngamaxesha okay, mhlawumbe xa uthwaxa umuntu ongamaziyo okanye umuntu ongamcingelanga but uba ungazuphupha uthwaxa umuntu othetha naye ayonto uba uyathakatha mna ke afeel because uyafuna yazi into endenza ndithi intakatho ye wajika wayesesinye isilwane la mntana ndijo akho ndibitheni yajola kuqala before ndibuze lo question. Okay masithi khwe if bujola kanye on your previous don't dating life ne what was your favorite thing about lamjolo okanye la not lamntu like into exciteayo for ba uthi ndiyajola kanye uthi like ubawela ungena kwezazinto like mina ndingumuntu othanda attention yabo attention ibalekile kum and ingazine attention yodwa ize nobunyani bento like ba honest man type shit and in fact suba honest iba transparent because kukho difference. The honest is xa ndikubuza umbuzo umphendule uba transparent is xa ungixelela ndingakubuzanga yaphela ndo inorox utyiwa pheka pha nalicephe pheka hola do you think mna ndi transparent transparent okay so far into entle into so far okay ndiyamthanda la so far because I only last forever dadlala okay if you could date any celebrity who would it be and why? We celebrate one. Okay. Ubala nelamdala. Ayinayo man izabe. Anazo nya. Bani ngefu celebrate kodwa you yabona lona. Ngiyabona yes. I-celebrity into onqala. Celebrity ngozi Malo go Papi Cooper baba. Papi Cooper. Kuthe and why ndibuzile. And why? Umhledza kunenzula uze Uyakyafisa. dadlala dawubhathi yawo Papi Cooper ngomhle wethu. Lady Do. Yo! Okay, ndibona. Okay. Same. And Yamas. What's the craziest thing you've ever done for Utani? Yo, uthengela umuntu for Valentine's. So ndathengela. How is that crazy, dog? Crazy. How is that crazy? Huh? Ndiyaxoka. Ndakhe ndangayi kwi-family event ngenxa yento ebonke. Yeah, man. Couldn't even like umsebenzi wase. Yo. Wancama amadlozi wakhetha. I don't know if I should ask this. Those are though, because Neyami crazy. Neyami crazy. How do you feel when you catch me looking at you? Huh? No. How do you feel when you catch me looking at you? How do I feel? And you catch unjongile. Ndikujongile nje esifacing. Ndiyazibuza uba unjonga laa nto uyifundeni. Into ijongile apha ku. No, but like not nje ukujonga. Okuphi ukujonga? Like okakujonga. Okuphi? Okujonga. Andiyazi, bengasoze ndibuze uba bendiyazi. Like okakujonga ba. Okujonga. Ayike, angayazi. I don't know. Like ndiyazibuza uba ujonga la nto because sometimes nalana uba mhlawumbi ndinento apha kum ebusweni okanye khona ufuna ithetha. But most of the time wena xa unjonga ndikujonga ubalekisa amehlo. So even le question bendinayo intloko vele ibaleke engekayibuzi noyibuza. Because ubalekisa amehlo. Nangoku awunijonganga. Ndikujongile. Wethu. Uba i-ex yakhe uyibukele apha
bungathini kuyo. Ngibukela. Libukele. Yo, ngicela nothuka. Bayivale Bethel. Benza make advice. Ba uyibukele lento le. Ndiyacela doch. Like une potential. Bye bye. Yeah, Ndifile njani mna ngalona? Kaloku mamela. Une potential yokuba umuntu right. I think ingxaki yakhe was because like I was more consistent and I didn't. Guys, thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, and follow Shekuti to TikTok and Instagram. Hola. Safari Zawifa. Thank you for watching. Turn a lot of dog. So please send an email. Let's abonate. Organized. Soon, do you check it? Soon, guys. Sangona or April. Yeah, I should the thumbnail. Thumbnail, I know. Oh, la way. Thumbnail, yeah, thumbnail. Pose, hello. Don't match it. Type shit. So, bye bye all. Bye.